Katobiro ni kwan welo mathoth timo limbe kadhoad nam chumbi jogo manie sekta mar hotel kod ohala. Ywak ni welego ok ti gi pesa e yor nyiewo mwandu mopogore kaachiel kod yoro e kuonde mag limbe. Magi timore ka weche mag arita bende ojiwo malich mokale kuonde mopogore ma welo time limbe mar gayo timbe njore. Makidek timore kinde mag nyasi mag Christmas kod rako higa manyien. Jafwambo Rajogi komiyowa ler koa e kaunti ma Mombasa. Hotels mathoth e kaunti ma Mombasa saneni kod kwan mohewa tamalo 80 mag welo matimo limbe. Jogo manie sekta mar limbe koni ng'awruok mar nengo dola mar Amerika kipimo gi siling ma pacho ka en achiel kuom gigo momiyo kwan welo medore to chutho ne jogo mane ohero dhi timo limbe pinje maoko e kinde ma kama. Shilingi ya dola kuweza kuwa gharama yake kuweza kuwa juu imesaidia sana sekta ya utalii kwa sababu inamaanisha kwamba Wakenya wengi ambao labda wangetaka kuzuru maeneo ya nje sasa hawajasafiri nje, wameamua kuweza kusafiri hapa ndani kwa sababu ya ufunguzi wa anga na ongezeko la idadi ya ndege ambazo zimekuwa zinatoka ughaibuni. Ni kwamba asilimia hii 80 ina ratio ya 50-50. Kati ya hawa wageni asilimia 50 ni wageni wa nje na asilimia 50 ni wageni ambao tunapata kutoka humu nchini. Kata kamano, ng'ur nitiere kind weg hotels kaachiel kod johala mageto welo kaluwore gi dok chien mar ng'iewo. Gikoni thoth welo oling' mana e hotels kendo ok gidwar tiyo gi pesa kamago matimo limbe dho wedhe kaachiel kod kuonde mamoko mag ohala to dikore maonge nyiewo aoyaye. Wageni wengi ambao wameamua kuzuru lakini matumizi yameweza kupungua. Kwa mfano watu wangesafiri na kuweza kuwa na shughuli zingine nyingi katika likizo zao, lakini kwa sababu ya ongezeko la gharama ya maisha ni kwamba wengi wameamua kusafiri lakini kupunguza spending ama matumizi wanapokuwa katika likizo zao. Christmas hii ya mwaka huu imetuzorotesha sana kibiashara. Kila mmoja yoalia, hata si mimi peke yangu. Kibiashara unaweza uje ushinde hapa na ushinde hata tikiti ya kukuregesha nyumbani. Kwayo ne komachielo chwal na jotend arita mondo mi oket chenro makare mar neno ni welo matimo limbe Mombasa bedo gi kwe maonge rochruok moro amora. We kindly request from the government to improve and add and beef up more security. Na wetu waweze kuwa na nidhamu kwa sababu watakapoanza ukorofi wa kuanza kupokonya watu simu na uhalifu mdogo ambao hauna natija yoyote wataweza kufukuza watalii. Tuweni na nidhamu ya kuweza hata kuwasaidia kuwaonesha njia na pia kuwaonesha sehemu nzuri. Komachielo, arita ne bende ojiw malich mokalo e alwora man Lake Naivasha kaluwore gi kwan welo mathoth mabende timo limbe. Jotend arita koni obila bende ne omede apaya mawuok Nairobi kochomo Nakuru mar gayo dhungruok mar gache kaluwore gi kwan jowuoth masani omedore e apaya no. Wengi vijana hasa kwa wamejaza pombe katika buti. Pia sisi kama serikali tumejumuika ili kupanga vile tutadhibiti hizo mabarabara. George Aoko, Ramogi TV.